Duh, hari ini panas banget ye. Coba ondel-ondel punya mobil nih. Pasti nggak capek dan kepanasan nih. Siapa sih nih yang klaksonin mobil aja? Nggak tahu ye, orang lagi kepanasan gini. Azam. Kirain siapa Zam? Ondel mau kemana, Del? Ondel-ondel mau ke mall Zam. Ondel-ondel mau beli baju. Jangan anterin ya. Emang Azam bisa Zam? Bisa dong. Wah, Azam hebat ya. Ajam gitu loh. Ayo, Del, masuk. Oke deh. Alhamdulillah ye, ondel-ondel dapat tumpangan nih. Jadi nggak kepanasan deh. Azam udah punya mobil ya Zam? Alhamdulillah, Del. Alhamdulillah ya Zam. Tambah keren aja nih si Azam. Hehehe. Ayo, Del, kita jalan. Ayo Zam. Ondel-ondel ngapain kamu, Del? Ondel-ondel mau beli baju nih Zam. Baju ondel-ondel udah banyak yang nggak muat. Azam ikut ondel-ondel ke mall yuk Zam. Enggak, Ajam sibuk. Yah, Azam sibuk ya Zam. Padahal ondel-ondel pingin ditemenin Azam nih, biar ada temennya Zam. Kapan-kapan ya, Del? Ya udah deh, kapan-kapan ya Zam, anterin ondel-ondel. Hehehe. Kita udah mau nyampe nih Zam. Itu mallnya Zam. Kita udah nyampe, Del. Iya Zam. Alhamdulillah ya Zam, kita sampai dengan selamat. Azam ikut yuk Zam. Enggak, kapan-kapan aja ya, Del. Ya udah deh, kapan-kapan aja. Terima kasih ya Zam. Azam udah anterin ondel-ondel. Iya, sama-sama, Del. Dadah Azam. Oke deh, cangcingnya babe. Sampai di sini dulu ya video kali ini. Ondel-ondel mau belanja baju dulu nih. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Dadah.